Umugoroba mwiza kuri mwese abadukurikiye, ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mugiye kugezwaho na Alphonsine Musanganire, mukaba mwariteguriwe na Meteo Rwanda. Kuri wa gatanu ku itariki ya 21 Ugushyingo 2025, ikirere cyaranzwe muri rusange n'ibicu byari byinshi ndetse biza kwiyongera ku masaha yo ku gicamunsi, bitanga imvura mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Turakomeza guteganya imvura n'ubundi mu masaha ya nijoro. Dukomeze turebe ikirere giteganijwe ejo ku itariki ya 22 Ugushyingo 2025. Hateganijwe yuko masaha ya mbere ya mu gitondo ya mbere ya saa sita nta mvura izagwa, ariko imvura ikataba iteganijwe ku masaha yo ku gicamunsi. Naho umuyaga uteganijwe n'umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi, uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 n'8 ku isegonda. Uyu muyaga uzaturuka mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba ugana mu majyepfo y'intara y'Iburengerazuba. Turateganya yuko mu ntara y'amajyepfo mu masaha ya mu gitondo nta mvura iri bugwe. Hateganijwe yuko igipimo cy'ubushyuhe mu masaha ya mu gitondo kare muri intara kizakira hagati ya °C 13 na 15. Mu ntara y'Iburengerazuba nta mvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita, naho igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kiri hagati ya °C 12 ndetse na 17. Twerekeze mu ntara y'amajyaruguru. Mu majyaruguru naho nta mvura duteganya mu masaha ya mbere ya saa sita. Igipimo cy'ubushyuhe mu masaha ya mu gitondo giteganijwe kiri hagati ya °C 12 ndetse na 15. Akarere ka Musanze na Kanyabihu nitwo turere duteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe gitugereranyije n'ahandi mu gihugu mu masaha ya mu gitondo kingana na °C 12. Mu Burasirazuba hateganijwe yuko naho nta mvura izagwa mu masaha ya mbere ya saa sita, naho igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kizakiri hagati ya °C 15 na 16. Mu mujyi wa Kigali naho nta mvura duteganya amasaha ya mbere ya saa sita, naho mu gitondo kare hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kiri bugere kuri °C 17. Ku gicamunsi turateganya yuko imvura izagwa ndetse ikumvikanamo inkuba, ikaba iteganijwe mu turere twose tw'intara y'amajyepfo. Muri intara kandi uturere tw'amayaga ndetse n'akarere ka Muhanga n'aka Kamonyi tuzageza kuri °C 26. Mu ntara y'Iburengerazuba naho hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi. Nyamasheke na Rusizi zigeze kuri °C 27. Mu majyaruguru hateganijwe yuko naho hazagwa imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi. Rulindo izageza kuri °C 26 igihe Musanze ari 25. Hateganijwe kandi ko imvura yumvikanamo inkuba izagwa mu turere twose tw'intara y'Iburasirazuba. Nyagatare iteganijwemo °C 28. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo imvura yumvikanamo inkuba na °C 27. Gusa imvura y'ejo iteganijwe ku masaha yegera ay'umugoroba kandi kazagabanuka ugereranyije n'imvura twabonye ejo ku itariki ya 20 no kuri itariki ya 21. Dukomeze turebe ikirere giteganijwe kugera ku wa mbere utaha ku itariki ya 24. Muri rusange turateganya igabanuka ry'imvura mu bice byinshi by'igihugu, ariko nubwo izagabanuka turateganya ko izagenda igwa ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane mu majyepfo y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'amajyepfo mu bice byegereye parike y'igihugu ya Nyungwe. Soze tubabwira yuko izuba rizarasa ejo ku itariki ya 21 saa 11:22 nako saa 11:39 rirenge saa 11:57 z'umugoroba. Murakoze, tubifuje gukomeza kugira ibihe byiza.